Сестры з мертвых паўстанкі запрашаюць на маёвае набажэнства. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Слухай нас, Отче з неба Божа, змилуйся над нами, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, змилуйся над нами, Святая Тройца, Единый Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, за нас молись, Святая Богородица, за нас молись, Святая Панна над панами, за нас молись, Мати Христова, за нас молись, Мати Костела, за нас молися, Мати ласки Божей, за нас молися, Мати милосердности, за нас молися, Мати пречистая, за нас молися, Мати беззаконная, за нас молися, Мати непорушная, за нас молися, Мати невинная, за нас молися, Мати наимилейшая, за нас молися, Мати наицудовнейшая, за нас молися, Мати доброй роды, за нас молися, Мати Створителя, за нас молися, Мати Збавителя, за нас молися, Панна наймудрейшая, за нас молися, Панна хвалы годная, за нас молися, Панна прославленная, за нас молися, Панна могутная, за нас молися, Панна ласковая, за нас молися, Панна верная, за нас молися, люстра справедливости, за нас молися, столица мудрости, за нас молися, причина нашей радости, за нас молись, святыня духовная, за нас молися, святыня хвалебная, за нас молися, святыня славная побожности, за нас молися, ружа мистичная, за нас
утешальница засмучених, за нас молися, у спомога християнам, за нас молись, королеву ангелов, за нас молися, королева патриархов, за нас молися, королеву пророков, за нас молися, королева апостолов, за нас молися, королева мучеников, за нас молися, королева веровызнавцев, за нас молися, королева понов, за нас молися, королева всех святых, за нас молися, королева без греху першородного зачатая, за нас молися, королева в небо взятая, за нас молися, королева ружанца святого, за нас молися, королева семьев, за нас молися, королева супокою, за нас молися, королева Беларуси, за нас молися, королева свету, за нас молися. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане, даруй нам, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане, вислухай нас, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Молися за нас, Świętая Bogorodica. Как стались мы годными обещанию Христовых. Molim się. Prosim Ciebie, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i prosławne zastupnictwa Najświętejszej zawsiody Panny Maryi. Maj łasku wyzwolić nas od ciepieraszniego smutku i одарить wiecznej radością. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. По Твоей приходим двери, щирым сердцем полны веры. Что символизуют двери? Двери – это место, где мы переступаем порог дома. У дом не принято обходить иначе, только през двери. През окно або комін выходит злодей. Двери оховывают безпеку дома. Отчиняются перед домочадцами и гостями, зачиняются перед злыми людьми. Христос поравнав себе з дверами. Я брама овечок. Хто не брамою уваходить у овечий двор, але перелазить інакш, той злодій і розбойник. Брама до правди, брама до володарства, брама до Бога, брама до счастья. Поводле Христа эта брама не широкая, а наоборот узкая. На ее видно только одно имя – Христос. Хто не зміститься у Христі, той не зміститься у брамі, яка веде до життя. Єсус говорить так само про іншу браму і про іншу дорогу, широкою, вигодною, просторною, по якій крочить більшість людей, але яка веде до погибелі.
Bo na гэтай дарозе не знойдзеш знакаў Божых запаведзяў, дырэктываў Євангелія, кіраўніцтва Хрыста. Тут усё дазволена, тут нішто не абмяжоўвае свабоды чалавека, тут раскоша для чалавечых слабасцяў, тут пануюць законы свабоднай любові. На гэтай дарозе ты не знойдзеш слядоў крыжовага шляху, пакінутых акрываўленымі нагамі Хрыста. Тут не гаворыцца пра цярпенне, самаахвярнасць, крыж. Але я пад Твае прыходжу дзверы, Пані, бо нягледзячы ні на што, варта прыходзіць да дзвярэй Хрыстовых. Нават тады, калі б выявілася, што за гэтымі дзвярамі знаходзіцца крыж. Парог вельмі высокі, здаецца, што магчымасцяў чалавека недастаткова, каб пераступіць праз яго. Але з вышыні крыжа чутны голас: «Калі я буду узнесены над зямлёю, усіх прыцягну да сябе». Ніхто без Езуса не зможа несці крыж. Ніхто без ваўцы не пройдзе праз браму змаўлення. Я сам нічога не магу, але ўсё магу тым, хто мяне ўмацоўвае. Езус не так шмат патрабуе, толькі прыйсці пад яго дзверы, стаць як самотны вандроўнік, які згубіў сцежку жыцця, як падарожны, які стаміўся ад дарогі і далей ужо ісці не можа, як пацярпелы ў караблекрушэнні, якога выкінулі на бераг хвалі жыцця, як сірата без дому, без бацькі, без маці. Пад Твае прыходзім дзверы, шчырым сэрцам, поўны веры. Б'ю паклоны перад Табою, ласку май над грэшным мною. На шырокай дарозе зямнога жыцця ніхто гэтай ласкі мець не будзе, ніхто не прытуліць пацярпелага. Кожны дбае выключна пра свае ўласныя інтарэсы. Толькі міласэрны самарянін Езус затрымаецца каля дарогі, перавяжа раны, завядзе ў заезд, папросіць накарміць і паклапаціцца. Толькі Езус з'яўляецца брамаю гэтага заезда, якая не зачыняецца перад вандроўнікамі, не адкідвае надакучлівых, не аддае іх на разарванне звярам. Я брама авечак. Пад Твае прыходзім дзверы, шчырым сэрцам, поўны веры, што пад відам скрыты хлеба Ты ёсць Бог праўдзівы з неба. Твоей обороне отдаемся, Świętая Bogorodzica, u naszych potrzebach nie pogardzaj maleniem naszym, jak wszelakej złej przygody, wybawlaj nas zawsiody. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, opiekunka nasza, sucieszalnica nasza, Ty zastupnica nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synu swojemu nas daruczaj, Synu swojemu nas oddawaj.